Kungina kuni atia kariba keji Gembe South Rongorwa kundi kia sauti ya mwananchi baritete maonijo orebeterete ndiunga ya munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki irombarioni Kindiki kurikania Rais Ruto mawirane jawe kibo bakiendo kinyanilwa kwa mirandi ya lami bakiwa barabara imbe kuichithirite chebanga ikiwa kaita kara ya Dennis Mugendi nowina maonia. Ibali gikundi ya sauti ya mwananchi ntoreni ya kiji akachio Igembe South bali ugibegitu munini wa Rais Kithure Kindiki akariunga ko Igembe na bakemo wataga ugeni ibakuromba ekinya aingi mawirane jale bekire bali na Rais Ruto kureo gwikira barabara mi bagirithia ukaria mira kuona thoko na kuthiria mathina jale yatwire ngwate mheshimiwa Your Excellency Honorable Kithure Kindiki ku Meru County nikenda tombo mwa mathina yetu yaratupitia watwe twe wananchi ba Igembe South. Kintu kya mbere mheshimiwa itokwenda at least njira yetu kumathi weta ukilukira riaki antu amugori akikwa mheshimiwa Honorable John Paul Mwirigi ndiunge Kithure Kindiki Deputy President of Kenya akaomba otuingiria kwa mbere kabisa ndene Meru itutwita tuna thina insecurity ara ng'ombe ciumbite kwithia cikiywa antu bagethia bakiorawa into bigethia bikiura nontu bagwithia kutina ukabia bokwana kwa mbere kabisa itugwithia tukiromba Deputy Kithure Kindiki agiomba ukinya tura ya Igembe ombe kwa elia utura bwa bonka mwananchi wa Igembe utegemea to sana yethera yemira aswa Meru County Igembe South Igembe Central Igembe North twethera tutegemea mira sana mheshimiwa wa deputy itokuromba na iteyo kinene sana tokiwa ki anene betu MPs bande bawatanirite itobo tumake deputy to ntuko uye kinya pokare nwende potoretera report yekwana gutunga Igembe campus na Mount Jangi kwina campus ekego campus yana baba inge tumba kwithia twitegemea aciari baba tuciumba kwendiana kuraya tukwigira akiyandene Igembe campus akiyandene Igembe akaomba kwithira akishughulikia Igembe campus yombe kungazetwa na yombe kwa mbesi yasikuendeka na yasibia bikuendeka na yombe kwa warimu kenda yomba kwithira itangwe asia ibantu yeto Igembe bombe kwithira baki benefit. Dennis Mugendi, Weru TV, ntoreni akiji wandini akachio Igembe South County ya Meru.